nato sa unang adlaw sa panahon sa Kwaresma, pag Ash Wednesday, no? Pero dili tungod kay kini kabahin ni sa gitawag nato nga Sermon on the Mount. Sayod ta nga Sermon on the Mount sa Ebanghelyo ni San Mateo, taas kaayo ni siya nga bahin sa magpanudlo sa atong Ginoo. Gani mikabat ni og mga unom ka chapters, no? Span of 6 chapters in the Gospel of Matthew. Kung nga kabahin ni karon ang atong nadungog bahin sa ingon tag religious practices, no? Form of piety nga lagi kabahin sa atong kinabuhi nga Kristohanon. Una mao ang pagampo, ang paghatag og tabang sa mga naginahanglan, sa prayer, ug ang pagpuasa. Prayer, fasting, and almsgiving. Mao ni ang tulo ka haligi sa life of piety sa kinabuhi nga Kristohanon. Ug nga kaingon nga mga pulong sa atong Ginoo makita nga ato nga prangka kaayo na matud pa niya, ayaw ninyo buhata kining mga tulumanon sa relihiyon aron lang nga makita sa mga tao, sa ubang mga tao. Not for a show. Sa ato pa, sa prangka lang nga pagkasulti, if you invest on doing, of observing religious practices so that you may gain the attention of people, then that is not for good for nothing. No? Para bagwala na siya bili. Inoon, we should give more attention to the intention. Not to get more attention from people, but to give attention to the intention. Ug ang wala tay laing intention, kundili nga ang Ginoo mahimuot sa atong gihimo. That is all. So I think what the Lord is telling us in the gospel is this, kung sa ato ang konteksto karon, is that we need to invest more on our interior life. Kinahanglan nga maghatag ta og dako nga pagtagad sa atong espirituhanon nga kinabuhi. And that is why sa pagbuhat sa mga buluhaton sa relihiyon, kanunay niyang gibalik-balik ang iyang pulong. Og ikaw, og kamo nga nagbuhat niini sa tago, gantihan kamo sa amahan. So, if we do this religious piety in secret, because we do not want the other people we don't want to earn the attention of people, no, not to please them, himuon nato kini tungod kay sayod ta nga usara gyud katawo ang ato o dili usara gyud ang ato angay nato nga tagaan og pasidungog ang Ginoo ra gyud. So ang Ginoo nga mahimuot paghatag sa iyang ganti kanato. Again, the importance of giving or investing more in our spiritual life rather than in outward appearances, which is worth nothing. Ana dunay kining sa unang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Nindot sab kayo no match sa ato ang unang sa atong ebanghelyo tungod kay mismo si San Pablo nagpahinomdom na matud pa niya ang magpugas og jutay mag-anig jutay, ang magpugas og daghan mag-anig daghan. So I think this is also in line with I've just said earlier na kung mag-invest ta sa atong spiritual life na maayo ang atong paghatag og pagtagad niini, then we get more benefits in terms of our relationship with God. Siguro I would like to bring it to our context karon.
Kagahapon man gud, samtang nag-browse ko sa Facebook, nakakita ko og usa ka account, Newman. I think Newman. Wala lang ko nag-follow ani nila, but I was struck by the wisdom nga iyahang gi-share. I think it's coming from a book, wala gani na mention ang usa ka libro, but the chapter 1 of the book says, ang subtitle is, The Simpler the Life, the Richer the Moments. I think kitang tanan gusto man gyud nga malipay. Wala ni usa sa ato ang dili gusto malipay. And we need to really invest on that goal that we become contented, happy, satisfied. Akong basahon just to share with you these thoughts na ako ang ganahan kay ko. I think this is also leading us really to our relationship with God more and more. No? Nga tagaan nato og angay nga we need to invest more. It is in our relationship with God. So again, the title of the chapter is The Simpler the Life, the Richer the Moments. We don't really need much to be happy. Just enough. But in a world that constantly tells us to want more, do more, and be more, it's easy to forget that. The quieter mornings, the slow walks, the laughter shared over cheap coffee, these are the moments we often overlook while chasing something bigger. But looking back, they're the ones that stay with us the longest. There's a kind of richness in simplicity that no luxury can match. A Stoic might say, a Stoic is ancient Greek philosophers nga tagaan nilag emphasis gyud ang relationship, our relationship with nature, no? With reason, ingon ana. And then interior life rather than external life. Mao nang Stoicism. Matud pa niya. A Stoic might say, true wealth is needing less. It's not about depriving ourselves. It's about freeing ourselves from the weight of expectations, from the noise of comparisons, from the illusions that happiness lives somewhere far ahead instead of right here. A simple life isn't a small life. It's a deliberate one. It means choosing what matters and letting go of what doesn't. It's finding contentment not in the abundance of things, but in the depth of presence. It's waking up without rushing, spending time with people who make us feel seen, doing work that feels honest. It's trading the pursuit of status for the peace of authenticity. The Stoics believe that we should live in accordance with nature, our own nature, and the world around us. And maybe that's what a simple life really is, being in tune with ourselves, listening when we're tired, slowing down when we're lost, appreciating the now, even if it's quiet or imperfect, because the truth is, it's in the slower moments that life speaks the loudest. Sometimes, the most extraordinary days are the ones that look the most ordinary, until we realize how deeply they filled us. Amen.